Poštovani posetioci, dobrodošli još jednom u Kalačevu zadužbinu i hvala vam što ste ovde na završnici ciklusa predavanja o srpskoj dijaspori u Americi. Večeras će dr. Krinka Vidaković-Petrov govoriti o srpskim iseljenicima u Americi, o dobu promena pre i posle Drugog svetskog rata. I ja bih samo još jednom, čini mi se, da treba da javno ovako da izrazim zahvalnost za predusretljivost pre svega, za koncepciju čitavog ovog ciklusa i na jednoj iznotnoj realizaciji koju smo prošlog i pretprošlog puta imali prilike da čujemo. I ja neću više uzurpirati strpljenje. Pa, danas je primereni datum za ovu temu, pošto je danas godišnjica bombardovanja Beograda i početka rata u našoj zemlji. Ja ću govoriti ne samo o ratu, jer bih htela da pokažem prvo šta se događalo 20. i 30. godina, koje su to promene tada nastale. Onda imamo ratni period i malo posle rata, sad ja ne mogu dugo govoriti o svim ovim tri teme u stvari, ali koliko mogu pokušat ću da vam pokažem kakva je bila situacija. Posle završetka Prvog svetskog rata i uspostavljanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kod iseljenika nastaje jedno novo poglavlje. I sad, šta su te promene? Kao prvo, neki dobrovoljci su ostali u novoj državi Jugoslaviji, ali mnogi od njih su se vratili u Ameriku. Kod onih koji su se vratili, događa se jedna opšta promena, a to je orijentacija, fokusiranje na svoja iseljenička pitanja. Znači, gotovo je s ratom, formirana je Jugoslavija, sad se okrećemo našoj situaciji, znači, tipično iseljenička pitanja. Druga promena je što ljudi tada, posle rata, osnivaju porodice, žene se, rađaju se deca, nastaje jedna nova generacija i tu vidimo razliku između iseljenika, koji su tu došli iz zavičaja na Balkanu, i njihove dece koji su u Americi rođeni. To je velika razlika. Onda imamo ekonomsko napredovanje. Jedan deo prelazi iz ovih teških profesija, rudnici, izgradnja pruga, čeličane, jedan deo, ne svi, ali jedan deo ipak prelazi u neke profesije koje su lakše i gde se bolje zarađuje. Recimo, to su razne uslužne delatnosti, sitni trgovci, sitna proizvodnja, imamo izdavaštvo kao vrlo značajna delatnost koja se razvija u tim godinama. I sad imamo dve važne stvari što se tiče američke politike prema iseljenicima. Prvo je da posle Prvog svetskog rata više nema potrebe za tako masovnim useljavanjem radne snage. I dolazi do usporavanja useljavanja i uvođenja, što je jako važno, useljeničkih kvota, koje su, da su bile više ili niže, zavisile od toga, između ostalo, koliko je već bilo iseljenika. Recimo, ako je bilo puno doseljenika iz Irske, njihova kvota je bila veća. Kvota Srba je bila jako mala dotle, tako da je ova kvota bila još manja. I naravno bila je veća kontrola useljavanja. Drugi vid promene američke politike prema useljenicima jeste početak amerikanizacije i to je delimično rezultat iskustva iz Prvog svetskog rata, gde su Amerikanci shvatili da taj ogroman broj imigranata iz raznih zemalja, da kada dođe do rata, oni ne moraju baš biti lojalni Americi, kao što mnogi nisu bili lojalni Americi.
I onda su oni krenuli, to je bila državna politika, polako u amerikanizaciju doseljenika i podsticanje njih da uzmu državljanstvo američko. I naravno svi ovi faktori doprinose postepeno integraciji doseljenika u američko okruženje. To je jedan postupan proces, ali on je tada intenziviran. Onda imate sa novim pokolenjem školovanje dece u američkim školama. Njihov maternji jezik je engleski. I sad, da bi održali svoj srpski identitet, naravno, osnivane su škole pri crkvama i deca su učila srpski jezik u porodici ukoliko su oba roditelja znali srpski jezik i govorili ga. Ali vreme je prolazilo i tu promenu vidimo, recimo, u pitanju jezika. Ja sam prošli put govorila o raznim novinama. One su sve objavljivane ćirilično i na srpskom jeziku, ali već u velikoj novini, amerikanskom Srbobranu od 1929. godine dolazi do uvođenja engleske sekcije za podmladak, jer je bilo dece koja su slabo znala srpski jezik i bilo je neophodno za njih imati tu sekciju na engleskom, gde su se objavljivali prevodi članaka na srpskom ili prevodi, recimo, srpske književnosti, da bi se znanje o srpskoj istoriji, književnosti i kulturi mogla preneti mladim ljudima preko engleskog jezika. Znači, objavljuju se i knjige na tu temu na engleskom jeziku. Sad, vrlo interesantno, vidite ovde po 2, a to je očuvanje nejezičkih elemenata kulture, jer je jezik u stvari najmanje otporan na pritisak okruženja. Mnogo otpornije su nejezički elementi kulture, recimo muzika, zato vam je svejedno da li znate srpski ili ne znate. I u to vreme se osnivaju veoma brojni horovi pri crkvama, pa onda horovi svetovni, pa udruženje srpskih horova i na kraju Savez srpsko-pevačkog društva. Onda imate narodne igre, imate običaje, to su sve nejezički elementi kulture. Onda naravno su uvedeni, pošto je jako puno pažnje posvećivano obrazovanju podmlatka, bilo je važno organizovati škole. Sad, još jedan vid obrazovanja bio je, a to je Srpski narodni savez prvi pokrenuo, to je stipendiranje dece srpskih iseljenika ne za više škole u Americi, nego stipendiranje njihovo da dođu u Beograd i da tu studiraju, znači da usavrše svoje znanje srpskog jezika, da upišu fakultete i da ih završe. Ovde imate na vrhu naša omladina, vidite Our Youth, dvojezično, i tu imate prevode članaka raznih o srpskoj kulturi i književnosti, a ova slika da vidite na brodu ovi mladići i devojke, to je bila prva grupa stipendista Srpskog narodnog saveza. Oni su se slikali na brodu kad su putovali za Jugoslaviju i to je bilo 34. godine, tako da ona slika ispod nje, gde vidite puno ljudi, to je u Oplencu, oni su stigli 34. godine kad je ubijen kralj Aleksandar i oni su položili venac u ime Srpskog narodnog saveza, to je na Oplencu. Onda još jedan vid pažnje prema podmlatku su sportski programi, to je ono što privlači mlade ljude. I potporne organizacije kao Srpski narodni savez, oni su organizovali sportska takmičenja. Prvo je to bilo u jednom ili dva sporta, kasnije se proširilo na više sportova i to je u suštini nastavak ove sokolske tradicije koja je postojala u prethodnom periodu. Još jedna važna stvar, to je crkva kao stožerna ustanova u dijaspori
i u ovom periodu imamo i konsolidaciju Srpske pravoslavne crkve u Americi i osnivanje, što je jako važno, eparhije američko-kanadske 1921. godine. I ova slika dole, pokazala sam je i prošli put, to je slika sa otvaranja prvog srpskog manastira u Libertyvilu, gde je uz manastir i crkvu je napravljen kamp za decu. Tu su deca dolazila preko leta, učila srpski, učila našu književnost, muziku i tako dalje. To je takođe bio jedan vid obrazovanja podmlatka. Zatim imamo u ovom periodu 20. i 30. godine konsolidaciju srpskih potpornih organizacija. Ja sam prošli put spomenula onu polemiku i razdor između organizacije u Pittsburghu i one Pupinove u Njujorku. Sada 20. godina dolazi do ujedinjenja potpornih saveza i 1929. 4 saveza, uključujući one u Pittsburghu i one u Njujorku, su se ujedinila u jednu opštu organizaciju koja se zvala Srpski narodni savez. Znači od 29. govorimo o Srpskom narodnom savezu i ovde vidite ova najgornja slika, to je zgrada Srpskog narodnog saveza u Pittsburghu. Ona još uvek postoji, ona je bila sedište saveza do 1992. godine, znači do relativno nedavno. Sad ovo je crtež i slika kad ničeg nije bilo ni levo ni desno, sad je to u nizu zgrada i tu zgradu je kupila jedna bolnica koja se nalazi preko puta. Onda imate, spomenula sam razvoj izdavaštva, ovde sam stavila čisto da vidite druga slika ovde sa desne strane, to je spisak, jedan od spiskova izdanja najvećeg izdavača srpskog u Americi, Ivana Palandačića. Njegova izdavačka kuća zvala se Palandek Publishing Company i nalazila se u Čikagu. Onda slika ispod nje, vidite, to je banka, srpska banka. Ne znam da li sam prošli put spomenula, Pupin je posle Prvog svetskog rata radio na razvijanju ekonomskih odnosa između Amerike i Kraljevine SHS i on je u stvari osnovao tu Srpsko-američku banku. Ako prolazite Beogradom, divna zgrada te banke nalazi se gde je ono stepenište što ide dole prema školi Nikola Tesla i Ruskom domu. To je ta zgrada. Onda imate Jugoslavija, nova država, imala je naravno svoja predstavništva diplomatska u Americi, ali pored ambasade koja je bila u Vašingtonu, bilo je, taj broj je varirao, bilo je nekoliko konzulata, ali najvažniji konzulat se nalazi u Čikagu jer je tu bila velika koncentracija srpskih doseljenika. I među konzulima tog vremena, hoću da spomenem i vidite tu njihove slike, prvi gore je Branko Lazarević, sad slika je ratna. On je bio prvi konzul posle uspostavljanja Jugoslavije, odnosno Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, i on je bio vrlo dobar saradnik, odnosno puno je objavljivao u amerikanskom Srbobranu i članke i čak je Srbobran objavio jednu njegovu knjigu. Ispod njega je Božidar Purić, takođe konzul u Čikagu, on je kasnije bio predsednik vlade izbegličke u Londonu, a posle toga i emigrant. I ispod njega je manje poznat, isto izvrstan konzul Radoje Janković, koji je bio konzul isto 20. 30. godina. Onda imamo pitanje jugoslovenske ideologije. Postoji Jugoslavija, a u Americi postoje etničke organizacije, znači, kao i kod drugih iseljenika. I postoje srpske, hrvatske, slovenačke, makedonskih nije tad bilo. I sad, u srpskoj štampi
vi vidite jednu težnju da se piše o Jugoslaviji, da se promoviše jugoslovenstvo, to je naročito radio Branko Lazarević, ali kad pogledate hrvatsku štampu, slovenačku manje sam imala prilike da vidim, hrvatsku sam čitala, tu već imate drugo sagledavanje jugoslovenstva, jer je vrlo rano počela i kritika nove države, jer su mnogi Hrvati smatrali da to treba da bude republika i da ne treba da bude centralizovana država, tako da vidite jedan kritički odnos prema jugoslovenstvu, dok u srpskim glasilima imate jedno veliko podršku jugoslovenstvu. I sad imate 29. godina, to je i vreme ekonomske depresije, imate New Deal kao rešenje koje je bilo vrlo funkcionalno, ali to spominjem zato što tada američke radničke organizacije takođe se konsoliduju i razvijaju i imamo veće uključivanje srpskih iseljenika u radničke organizacije koje su naravno po prirodi stvari levičarske jer se bore za radnička prava. I sad sve ovo zajedno, to su sve faktori koji su uticali na stvaranje novog dvojnog identiteta. Imate staru generaciju američkih Srba, to su oni koji su iseljenici pa došli u Ameriku, a onda imate novu generaciju dece koji su srpski Amerikanci jer su rođeni u Americi, engleski im je maternji jezik i oni su već nešto drugo. I sad ovde je interesantno samo pokazati koliko je štampa i glasila periodička srpska u to vreme. To je vreme kada se puno štampa, puno objavljuje i knjige i brošure i novine, uglavnom nedeljnici su bili, ne dnevne novine. I ovo je zlatno doba kalendara. Kalendari su u našoj sredini još ranije bili vrlo popularno štivo, jer imate na početku kalendarski deo, a posle imate u stvari jednu mešavinu članaka na razne teme koji su vrlo zanimljivi i smatralo se da svaka kuća treba da ima taj kalendar i da se to polako čita. Ovo je zlatno doba kalendara u srpskom izdavaštvu i ovde imate sliku, ovo je Ivan Palandačić, i on je u Čikagu jedan od prvih kalendara koji su objavljeni, to je njegov koji se zvao Petar Veliki. Kasnije je on imao kalendar koji se zvao Jugoslavija, tu vidite orijentaciju na jugoslovenstvo. I na kraju kalendar Amerika, koji je jako dugo objavljivan. Mnogi od ovih kalendara koje vidite ovde na slici nisu izlazili dugo vremena, izlazili su godinu, 2, 3, 4, ali Amerika je izlazila decenijama, ona se održala. Onda imate nekako kalendara koji su izlazili u Pittsburghu, prvo Srbobran i on je označen plavim jer je to takođe jedan od kalendara koji je decenijama izlazio. I imate ove druge kratkotrajnije, Karađorđe, Sloboda, Vidovdan. Sloboda je tu dole, vidite tipično za iseljenike, imate s jedne strane damu statu slobode. Uvek se, ne uvek, ali oni su pokušavali da na izvestan način označe svoju dvojnu pripadnost. I tu se to vidi na naslovnoj strani. I onda imate kalendare koji su izlazili u Njujorku, tu su uglavnom bili oni koji su izlazili pod Pupinovim, da kažem, sa podrškom Pupinovom, ovi iz Njujorka, Srbadija, Otadžbina, Caravina, Domovina i tako dalje. E sad, ono što je novo 30. godine, to je politička levica. To je stvarno novina, to je postojalo i dotle, ali 30. godina ona se jako diže, organizuje i postaje delotvorna.
Ranije su osnivani takozvani radnički klubovi, njih je bilo puno u Pensilvaniji jer je tu bilo puno i Srba i Hrvata radnika u čeličanama i u rudnicima. I sad, mnogi su Srbi se uključivali, pošto su Hrvati to prvi počeli da osnivaju, uključivali u te radničke klubove jer oni nisu bili etnički markirani, mada su većina bili Hrvati, ali nisu bili etnički markirani. Jer je celo radničko pitanje transnacionalno pitanje, nije bitno da li si ovo ili ono, bitno je da si radnik i da se boriš za radnička prava. I sada u Čikagu je došlo, to je postao jedan od glavnih centara ovog pokreta i tu su bile organizacije levičarske koje su okupljale kao posebnu sekciju južne Slovene i tu interesantno bili su i Bugari među južnim Slovenima, što je i logično, a kasnije to postala jugoslovenska sekcija. I sad Srbi su se uglavnom učlanjivali u potporne srpske organizacije, koje sam ja ranije spominjala, mnogo manje u radničke organizacije. Jer je njima bilo važno da imaju nekako kako takvo osiguranje kao radnici, a drugi element potpornih organizacija, drugi cilj je bio očuvanje identiteta. Tako da su oni mahom išli u srpske potporne organizacije, a manjina išla u ove međunarodne američke radničke organizacije. I sad, srpski socijalisti su i pod uticajem ovih drugih imali kritički odnos prema činjenici da je ogromna većina srpskih iseljenika podržala srpske interese u ratovima 1912. do 18. kao i posle rata, što je većina njih podržala centralističko i monarhističko uređenje nove države, Kraljevine SHS. I sad tu dolazi do jedne bitne promene 1934. godine, a to je da tu prvobitno južnoslovensku sekciju, a kasnije i jugoslovensku, da je došla direktiva da se ona podeli na etničke grupe. Što znači da ne postoji više jugoslovenska sekcija, nego će da postoje srpska, hrvatska i slovenačka, znači po nacionalnom ključu. I uz to je išla ideja o velikosrpskoj buržoaziji kao krivcu stanja u tadašnjoj Jugoslaviji. Sad ovo vam je sve poznato onda o Jugoslaviji kao tamnici naroda i insistiranje na pravu naroda na samoopredeljenje. I tako su nastala 3 lista, slovenački naprej, ovo je sad levičarska i komunistička orijentacija, hrvatski radnik i srpski list koji se zvao Slobodna reč. E sad, svi ovi listovi su izlazili, ova 3 navedena, u Pittsburghu, jer to je bio centar i srpskog i hrvatskog iseljeništva, gde su bile glavne potporne organizacije jednih i drugih. Tako da imate, tu izlaze glavni glasila Hrvatske bratske zajednice, Zajedničar, još uvek izlazi u Pittsburghu, još uvek se zove Zajedničar, imate amerikanski Srbobran koji još uvek izlazi u Pittsburghu i tako se zove, i imate ova 3 nova, slovenačka, hrvatska i srpska glasila, levičarska, i imate 30. godina, imate i list Nezavisne Hrvatske države, takođe izlazio u Pittsburghu. E sad, Slobodna reč. To je glavno glasilo srpskih socijalista i komunista u Americi i ovaj list je osnovan 1934. Ovde vidite jednu, kako izgledala naslovna strana tog lista. I naravno naziv Slobodna reč, to je po uzoru na list koji je izdavao Moša Pijade u Beogradu i koji je 1924. postalo glasilo KPJ-u.
I sad osnivač tog lista je bio jedan stari socijalista, rudar, to je ovaj što vidite prvo njegova slika levo, koji se zvao Josip Rajnović. On je jedan od tih ranih doseljenika koji je bio član Srpskog narodnog saveza, ali je bio takođe vrlo aktivan u ovim radničkim organizacijama, posle u njihovim višim organizacijama, ali on bio autentični doseljenik i autentični rudar. Tad su zvali rudare Garavci, bio autentični Garavac. E sad, šta se događa? Dolazi u Ameriku Nikola Kovačević, koji ima nadimak Stari, kao predstavnik KPJ i Kominterne. Nikola Kovačević je bio brat Save Kovačevića i on je 1928. poslat u Sovjetski savez kao član Komunističke partije naše i bio je tamo više godina kao predstavnik KPJ u Kominterni. A onda je bila zajednička odluka i KPJ i Kominterne da se on pošalje u Ameriku da radi sa iseljenicima, tako da je on došao 1934. u Ameriku i bio je tu do 1937. a onda je prebačen u Kanadu gde je nastavio da radi na sličnim poslovima. Umesto njega je došao u ime KPJ Srđa Price, ovde vidite jednu njegovu sliku, ali iz kasnijeg perioda, nisam našla sliku iz mladosti. Još jedan vrlo lojalan saradnik slobodne reči bio je Stevan Dedijer, brat Vladimira Dedijera, koji je tada bio student fizike u Americi. On se takođe angažovao, vidite njegovu sliku tu u sredini, Stevan Dedijer, koji je postao i američki državljanin. Ovo je jedan članak gde se govori kako treba da ide u američku vojsku. E sad, posebno zanimljiva ličnost u ovoj grupi bio je Mirko Marković, koji je bio direktni predstavnik Kominterne. On je poreklom iz Crne Gore, vidite njegovu sliku iz mladosti ispod Srđa Price. I on je studirao u Moskvi i posle izvesnog vremena je on poslat isto otprilike 34. 5. godine u Ameriku. Onda imate nekoliko sveštenika, srpskih pravoslavnih sveštenika, koji su se priključili ovoj grupi. Među njima najistaknutiji Nikola Drenovac, koji je bio i pisac, i Strahinja Maletić. Onda, da kažem, u jednom drugom redu nižem bio je Emilijan Glocar, jedna izuzetno zanimljiva ličnost i pisac, koji je bio u stvari Čeh, ali je bio srpski sveštenik. Vidite ovde da je reprodukcija iz novina, levo je Glocar, desno je Drenovac iz tog vremena, to je iz slobodne reči. Onda imate Vojislava Gaćinovića, ova duguljasta slika, on je brat Vladimira Gaćinovića, srpski sveštenik koji je bio sveštenik u Pittsburghu. I levo od njega je ova žena, to je njegova supruga Milena Šotra Gaćinović, koja je bila slikar i ona se angažovala na organizaciji žena na Levici. I još jedan od saradnika slobodne reči bio je Luj Adamić, Slovenac. Imamo i ulicu njegovu u Beogradu. E sad, na današnji dan, 1941. počinje rat u Jugoslaviji i šta se događa među iseljenicima. Prvo, u to vreme je centar, spomenula sam zašto, događanja, reakcija, organizovanja i svega bio Pittsburgh iz navedenih razloga. I sad, čim je slobodna reč osnovana 1934. bilo je kritike i slobodne reči upućene na Srpski narodni savez i na amerikanski Srbobran kao njegovo glasilo. Zašto? Zato što je to bila apsolutno najjača, najveća srpska iseljenička organizacija. A mnogi ljudi koji su sarađivali u slobodnoj reči bili su istovremeno i članovi Srpskog narodnog saveza i oni su stalno pokušavali da iznutra
preuzmu Srpski narodni savez, što je bilo nemoguće, ali bilo je pokušaja. I onda je stalno išla kritika prema amerikanskom Srbobranu, jer se amerikanski Srbobran držao srpske nacionalne linije, dok je slobodna reč, recimo u vreme kada Srbobran objavljuje članke o srpskoj kulturi, o događajima u Jugoslaviji, oni objavljuju veoma veliki broj članaka o tome šta se događa u Sovjetskom savezu, ne u Jugoslaviji, jer je to bila orijentacija njihova. I sad Mirko Marković, koji je preuzeo uređivanje slobodne reči od ovih starih garavaca, da tako kažem, a Marković je zastupao liniju Kominterne, on je tu bio glavna ličnost. I sad interesantno je da je on, kad je počeo španski građanski rat 1936. godine, on je bio dobrovoljac u ratu, ali je bio u američkom bataljonu koji se zvao Abraham Lincoln. Ne sa Srbima ili Jugoslovenima, nije bio sa njima, nego je bio sa Amerikancima, jer je otišao iz Amerike. I kad se rat završio 1939. godine, on je trebao se vrati u Ameriku, ali nije imao vizu. Nije bio građanin američki i nije znao šta da radi i onda je otišao na Kubu, u Havanu. Kod koga? Kod svog ratnog druga Ernesta Hemingwaya. I bio je kod njega neko vreme i žalio mu se da ne može da dobije vizu. I onda mu je Hemingway rekao, ništa ti ne brini, američki poslanik je moj dobar drugar, mi pijemo zajedno, družimo se, i otišao je kod Amerikanca i sredio mu da dobije vizu i on tako ponovo dođe u Pittsburgh 1939. godine. E sad, jedan novi faktor je bio što je 1941. u Ameriku stigao Jovan Dučić, koji je bio izuzetna ličnost. On je bio tada ambasador naše zemlje u Španiji i kad je Španija priznala NDH, on je tražio, vidio je da je besmisleno da tu sedi i tražio je premeštenje. Međutim, nije, takva je bila situacija, počeo je rat i nije dobio premeštenje i onda je on odlučio da makar privremeno ode kod svog rođaka, bliskog Mihajla Dučića, u Ameriku. Mihajlo Dučić je živeo u Gary, Indijana, to je vrlo blizu Čikaga. Tako je Dučić stigao u Ameriku i primljen je na velika vrata od strane iseljenika kao izuzetna ličnost, pisac, prve kategorije intelektualac, i kad je on tamo stigao, dolazi zajedno sa Mihajlom Dučićem, dolazi do obnove stare srpske organizacije iz Prvog svetskog rata, a to je Srpska narodna odbrana i sedište je bilo u Gary i Čikagu. E sad, najvažnija stvar koja se sad događa, to je što je amerikanski Srbobran preko, da kažem, nezvanične diplomatske linije dobio prve izveštaje o pokolju Srba u NDH-u, koji je u stvari išao, nije važno kako, ali oni su to dobili 4. novembra 1941. godine, vidite ovde, objavili su na prvoj strani, okvireno u crno, članak veliki o pokolju Srba u Hrvatskoj pod naslovom Pokolj Srba u nezavisnoj Hrvatskoj. To je bila bomba, o tome nigde nije još pisano. Ovo je prvi put da se otvoreno, dokumentovano nešto objavilo o tome. I sad, kakva je bila reakcija slobodne reči? Vrlo razočaravajuća po nas danas, ali reakcija slobodne reči je bila da je sve to Gebelsovska izmišljotina, znači izmišljotina nemačke propagande, što je naravno naišlo na vrlo teške reakcije s druge strane. Sad, šta su stavovi slobodne reči bili u to vreme? Ovde vidite jednu gore karikaturu, crtež koji je radio jedan iseljenik, Sava Radulović iz St. Louisa, objavljena 1941. i vidite fašizam kao hidra
i one koji se bore protiv fašizma. Znači, prva stvar je bila antifašistička borba i podrška SSR-u kao jednom od najvažnijih učesnika u antifašističkoj borbi. Sad, pre nego što je Sovjetski savez ušao u rat, znači pre napada Nemačke na Sovjetski savez, Slobodna reč je zastupala antiratni stav. Znači, kapitalisti su za rat, Sovjeti su za mir. I radnici neće da liju svoju krv za kapitaliste. Znači, antiratni stav. I čak kritika, pošto je i Amerika već se pripremala da ulazi u rat, oni su čak kritikovali Roosevelta, smatrajući da je to rat imperialista i kapitalista, da radnici nema šta tu da traže. Naravno, nastavljaju se napadi na Srbobran i sad grupa oko Slobodne reči nazivali su sebe naprednim Srbima u dijaspori i bili su naravno protiv srbobranskih izdajnika i voleli su da ih zovu izmećara. Mislim, to spominjem zbog rečnika koji je korišćen u tim člancima. Naravno, kritika jugoslovenskih diplomatskih predstavnika tadašnjih, a posebno Konstantina Fotića, koji je bio, da kažem, ključna ličnost i posle postoji ambasador za vreme rata. Onda imate dva elementa iz unutrašnje politike jugoslovenske, ovde citiram iz tih članaka: nepomirljiva borba protiv svoje gospode koja je nacionalno tlačila hrvatski, slovenski i ostale narode Jugoslavije, i naravno povodom vesti o događajima u NDH, da su to obične laži izmišljene da se zavade Srbi i Hrvati u vreme kada je potrebno antifašističko jedinstvo. Sad ovde vidite na slici, dobro, još jednu sliku o moći Sovjetske crvene armije, a dole nešto što ću govoriti sad kad pređemo na sledeću stranu, ali obratite pažnju, ovo je jedan članak u Slobodnoj reči, Srpska narodna pesmarica. Oni su redovno objavljivali, pored svih drugih priloga, i pesme na narodnu, guslarske pesme, koje komentarišu aktuelne događaje. I ovde imate jednu pesmu, potpisivao se obično guslar Janko, ja nisam mogla da vidim ko se iza toga pseudonima krije, i ovde vidite pesmu gde se govori o Staljinu i o kome još, o Draži Mihajloviću. Sad ću vam objasniti zašto. Sporne teme naravno su bile spor između Slobodne reči i amerikanskog Srbobrana, pre svega unutrašnje ustrojstvo Jugoslavije. Znači, ustrojstvo jugoslovenske države, centralizam, monarhija, manjak demokratije, borba za nacionalno samoopredeljenje, za socijalna prava, kritika režima i naravno kritika jugoslovenskih diplomatskih predstavnika u Americi. Ali sporna tema je bila sudbina Srba u NDH, da li je to činjenica ili je to Gebelsovska izmišljotina. I onda ulazi tema otporu Jugoslaviji, Mihajlović, Draža Mihajlović, i naravno uloga iseljenika za vreme rata. Sad, Draža Mihajlović je u prvo vreme, znači do druge polovine 1942. godine, on je jedini bio poznat uopšte u svetu kao neko ko pruža otpor fašizmu u Jugoslaviji, rasparčanoj Jugoslaviji. Ništa se nije znalo o Titu, o Partizanu, ne, svuda je bio Draža Mihajlović. I sad, Slobodna reč je tumačila sve događaje i u Jugoslaviji i u Evropi i tako dalje na sovjetski način, i onaj nepravedni imperialistički rat pretvorio se u pravedni oslobodilački i antifašistički rat onog trenutka kad je Nemačka napala Sovjetski savez. Znači, to je bio razlog te promene. I sad, povodom tragedije Srba u NDH,
ovaj srpski spor oko toga preneo se i na druge, jer ako vi imate Srbe u slobodnoj reči koji tvrde da je to izmišljotina, ne možete očekivati da hrvatski iseljenici osuđuju pokolj Srba u Hrvatskoj ako sami Srbi tvrde da to nije istina. Znači, ni oni nisu to osuđivali, oni su manje razloga imali da to osuđuju. A onda imate još jedan faktor, a to je, imali smo vladu u Londonu koja je bila jugoslovenska. I sad tu se nije mogla izvući srpska politika. To je bila jugoslovenska politika s kojom su morali da se slože i nesrbi u toj vladi, što je i logično, i to je vezivalo ruke toj vladi. Ali je bilo, recimo, poseta iz vlade u Londonu, Americi, recimo Šubašića i Save Kosanovića, koji su takođe išli među iseljenike, držali govore i nijednom nikada nisu osudili pokolj Srba u Hrvatskoj. E sad, 1941. i 1942. do druge polovine svi, i Sovjeti, i Amerikanci, i srpski iseljenici obe strane podržavaju Dražu Mihajlovića. Naravno i panslavizam. I sad gore vidite, ovo je vrlo interesantna slika, Slobodna reč je 1942. organizovala prvi Vidovdanski kongres u Detroitu. I na tom kongresu su oni platili jednom našem slikaru, iseljeniku, zvao se Cveta Popović iz Detroita, da napravi sliku Draže Mihajlovića i Popović, evo vidite kako nije socrealistički napravljeno, vidite Dražu Mihajlovića na konju belom, vidite u pozadini, ja odavde ne vidim dobro, ali vidi se američka zastava, vi ćete to možda bolje vidjeti. Ta je slika bila na Vidovdanskom kongresu koju organizuju srpski komunisti u Americi. 1942. godine za Vidovdan. Ispod toga je slika, još jedna zanimljiva, kad je bio u poseti kralj Petar II iz Londona, došao je u Ameriku, to je bila zvanična poseta i naravno imao je susret sa iseljenicima i njemu su kao pomoć za pokret Draže Mihajlovića dali ček, znači novac koji je skupljen, i srbobranci i ovi Slobodne reči, i jedni i drugi. E sada, to se sve menja, 1942. u drugoj polovini 1942. kada Slobodna reč počinje prva u svetu da kritikuje Dražu Mihajlovića i da uvodi Tita na medijsku scenu. Niko nije znao ko je on. To je velika promena i od tada pa nadalje Slobodna reč ima tu liniju da radi protiv pokreta Draže Mihajlovića i da uvodi, ovde vidite prvi članci, prvo u sredini da vidite ovu ženu, tu mala slika, to je Ruth Mitchell. Ona je boravila među četnicima 1941. i kad se vratila u Ameriku, ona je jako puno i pisala i tako dalje da podrži pokret Draže Mihajlovića. E sada, ova donje dve slike su prvi članci i slike objavljene u Slobodnoj reči, gde se govori o Titu i naravno prvi članak je ko je Tito? Niko ne zna ko je. I onda počinju članci o Titu, o Narodno-slobodilačkoj vojsci i tako dalje. Na ovoj nižoj slici vidite da piše Titova vojska oslobodila Riječku i Crničku nahiju. Vidite kako Augustinčić radi njegovu bistu. E sada Jovan Dučić. Stigao je Jovan Dučić, to sam već spomenula, i on je počeo da piše i objavljuje u Amerikanskom Srbobranu. Tu je objavljivo i svoje pesme koje je napisao u Americi, ali pored toga, ali ne pod svojim imenom, objavljivo i političke članke i studije. I oni su izlazili nepotpisani,
i moj muž Aleksandar Petrov je u ovoj knjizi, da vidite, manje poznati Dučić, on je identifikovao te njegove članke koji su njegovi, mada bez potpisa, i pretpostavljali su svi da to mora da je Dučić, jer su oni pisani na jednom vrlo visokom nivou i znanja međunarodne politike i stanja u Jugoslaviji i naravno pismenosti. I sad tu je bila nova rubrika za vreme rata koja se zvala Radi pravilnije orijentacije, gde su objavljivani ti politički veći članci. I tu možete da vidite šta je bio stav Jovana Dučića. Bio stav jednog dubokog razočarenja koji se ispoljavao u isticanju da je borba među braćom počela sutradan od ujedinjenja. Misli se na kritiku Hrvata prema ustrojstvu nove države, što nije republika i što je centralizovana država. I vidite takođe njegov stav, Jugoslavija je velika iluzija. Sad on je to tvrdio 1941. godine. Danas, posle decenija, mi možemo da se složimo da je bila iluzija. Mislim, to je sve vrlo komplikovana stvar, ali on je to tada tvrdio pod uticajem događaja u NDH, smatrao je da je to nepremostivo, da se to prosto ne može ponovo skrpiti Jugoslavija i da jednostavno ta država nije bila sasvim funkcionalna od samog svog osnivanja. Sad šta se događa, vidite na vrhu slika ovaj gospodinu Šeširu, to je Nikola Drenovac. Spomenula se, on je bio sveštenik koji je raščinovan u ovo vreme, ali je bio i pisac. I kad je Jovan Dučić došao u Ameriku, Drenovac se njemu veoma udvarao, jer bilo mu je stalo do podrške Dučićeva da napiše predgovor za njegovu knjigu pesama i tako dalje. I Dučić je bio vrlo pozitivan prema njemu. Međutim, kad je Drenovac prešao u slobodnu reč i počeo da piše redovno pod pseudonimom, pseudonim je bio Kaplja mastila, redovno je pisao, on je određen da kao pisac bude taj koji će žestoko da napadne Dučića, da ga delegitimiše, jer je Dučić bio ličnost, prva ličnost ove druge strane u iseljeništvu. I onda je Drenovac, za koga mogu da kažem da nije bio što se tiče ličnosti, nije bio čovek od integriteta, menjao je stavove za 180 stepeni preko noći i onda je on napisao jedan članak koji naslov je bio Starac fašista. To se naravno odnosilo na Dučića i on je izašao u 7 nastavaka u Slobodnoj reči i evo šta on piše o Dučiću. Da se Dučić stidao svog porekla, što ne može biti dalje od istine. Njegova poezija nema ni trunke duha srpskoga, što je takođe besmisleno. Nije srpsku poeziju obogatio ni jednim virtuoznim stihom ili kakvim novim izrazom. Dučić je prosto silovao krasotu srpskog jezika. Ovo vam govorim ove citati da vidite koji je rečnik, to je u stvari jedan pamflet, ali evo da vidite koji je rečnik korišćen tu. Onda kaže, Dučić se ušunjao u naš iseljenički život. A onda kaže, što je vrlo važno, Dučić meša pokolj u NDH i politiku, kao da to nije povezano, kao da to može da se odvoji. I od pokolja pravi materijal za svoju razvodnu akciju u našem iseljeništvu. I onda Dučić nikako neće da shvati da je mrtav i sa svojom politikom, i sa svojom poezijom, i sa svojim zastarelim idejama. I naravno na kraju da je Dučić tragični starac fašista s jezera Michigan, aluzija na kuću njegovog rođaka koja je bila na jezeru Michigan. Dučić nikad nije odgovarao, nije mogao da piše na ovaj način. On je pisao ono što je mislio, ali nije odgovarao na ovo. Prosto je bilo ispod njegovog nivoa.
I samo hoću, ovde sam stavila i sliku, nova slika, znate, Dučić je umro 43. i on je sahranjen u Libertyvilu, ali je njegova želja bila da se njegovi zemni ostaci prenesu u njegovo rodno Trebinje i to je učinjeno 2000. godine i ovde vidite u Trebinju, na crkvini, to je Hercegovačka Gračanica, arhitekta koji je to radio je Peđa Ristić, koji je mnogo crkava uradio, a ktitor ove crkve gde se danas nalaze zemlji ostaci Dučićevi bio je jedan iseljenik iz Čikaga, Branko Tupanjac. I sada približavam se kraju. Hoću da spomenem još jedan događaj, to je takozvana misija Halyard Mission. I vidjet ćete zašto je spominjem, događa se u sred rata. Sad, vi sigurno znate da je na konferenciji u Teheranu, gde su, vidite sliku, Stalin, Roosevelt i Churchill, novembra 1943. se odlučivalo kome će, do tada je Zapad podržavao i Dražu Mihajlovića i partizansku vojsku Tita. Međutim, tada je odlučeno da se podrška Draži Mihajloviću uskrati i da se sva pomoć u oružju, politička podrška i sve usmeri na Tita. I sada šta se događa? Događa se da su veliki broj američkih aviona i pilota bili upućeni u Rumuniju, Ploešti, da bombarduju, to je naftno područje, da bombarduju Ploešti, da ne bi mogli Nemci tu naftu da koriste za svoje vojne potrebe. I sad kad su se vraćali iz Rumunije, puno njih je bilo oboreno nad jugoslovenskom teritorijom i to mahom nad onim delovima koje je držao Draža Mihajlović. I onda to je postupna stvar, to je bilo oko 500 pilota i trebalo ih je sve nekako skupiti, pa zaštititi, pa skoncentrisati na nekim mestima koji su bili van domašaja i ustaša i Nemaca i svih ostalih. I onda su Amerikanci radi svojih pilota i njihovog spasavanja, koji su bili kod Draže Mihajlovića, to je posle odluke u Teheranu, organizovali ovu misiju, Halyard Mission, i za tu misiju su sasvim logično angažovali i svoje vojske, američke, nekoliko ljudi koji su bili Srbi, deca iseljenika, koji su znali srpski jezik jer trebalo je doći tu i organizovati evakuaciju pilota. I sad vidite na mapi, evakuacija je tekla sa 3 mesta, prvo Pranjani, pa onda Boljanović, mislim da se tako zove, i Koceljeva. I sada na ovoj velikoj slici vidite Dražu Mihajlovića i Roberta McDowella, generala američkog, a dole su 3 slike gde vidite trojicu tih srpskih Amerikanaca koji su bukvalno radili na evakuaciji pilota. Prva slika levo, vidite s leve strane, to je Ilija Popović, a onda u sredini drugi s leva je Đorđe Musulin, a treća slika, na njoj vidite naravno Dražu i pored njega, sa brkovima, to je Nik Lalić. Njega sam imala prilike da upoznam i da intervjuišem, umeđu vremenu je preminuo. I on je naravno ne na svoju ruku, nego imao te instrukcije. Kad je bio poslednji avion evakuacije do Barija, oni su letali, dolazili su američki avioni da ih prevezu do Barija. Mihajloviću je ponuđeno da se i on evakuiše s njim, međutim on to nije prihvatio. Tako da Lalić uvek je govorio, ja sam poslednji Amerikanac.
ne Srbin, Amerikanac, koji sam video Dražu Mihajlovića živog. To je bila ta misija. I sad, kraj rata i opet imamo neke promene, ali kad bi pod jednu rubriku sve promene svrstala, to bi bila politizacija, veoma jaka politizacija. Imate s jedne strane obnova Jugoslavije pod novim režimom. Interesantni su memoari Konstantina Fotića, tu ih spominjem, prevedeni su na srpski, rat koji smo izgubili. Ima puno zanimljivih podataka o ratnom vremenu, kako su izgubili rat i zašto. Onda imate početak hladnog rata, bivši saveznik SSR postaje glavni neprijatelj i sad tu je interesantna američka politika prema novim useljenicima, među kojima je bilo istaknutih ratnih zločinaca, koji su bili funkcionalni u vreme hladnog rata. Imate von Brauna, koji je primljen, radio je na raketama za Hitlera, posle radio na raketama za Amerikance, bio je koristan čovek, naučnik. Sad imate i one koji nisu naučnici, da kažem, koji su objektivno cenjeni i imaju vrednost, nego imate ljude koji su čisti zločinci, ali su bili korisni. Među njima je za nas najvažniji Andrija Artuković, koji je primljen u Ameriku i sva nastojanja posleratne Jugoslavije da ga izruče bila su bez uspeha. Zato što je Jugoslavija bila komunistička zemlja i nisu hteli Amerikanci da ga izruče. Znači imate i taj faktor. Mislim, složene su stvari. I samo da spomenem, u isto vreme Argentina primila masu i Nemaca i Ustaša, među Ustašama je bio Pavelić i posle, verovatno ste pratili suđenja Dinku Šakiću, on je sve do relativno nedavno bio u Argentini i tek kao star čovek na samrti je izručen našoj zemlji. Onda dalje imamo angažovanje srpskih iseljeničkih organizacija na prihvatu takozvanih DP-ovaca. DP-ovac, to je od reči DP, displaced person, izmešteni ljudi. Su ljudi koji su u ratnom vihoru iz bilo kog razloga se našli van svoje zemlje, iz bilo kog razloga nisu hteli da se vrate u svoju zemlju. Sad, naravno, među našim DP-ovcima bilo je puno ljudi iz četničkih formacija, ljotićevskih formacija, ustaških formacija i tako dalje. I sad ovde je reč o Srbima, znači četničke i ljotićevce formacije i oni koji nisu hteli da se vrate u svoju zemlju. Amerika je prihvatila njih, ali je tražila da srpske organizacije, znači i Crkva i Srpski narodni savez i Srpska narodna odbrana, garantuju za svakog od njih, to su takozvani affidavits, i onda su se sve ove organizacije veoma angažovale da te garancije za svakog od njih obezbedi. I primili su ih, prihvatili, da tako kažem, i tu imamo sad novi talas političke emigracije koji su, kad je reč o Srbima, priključili se postojećim srpskim organizacijama, Crkvi, Srpskom narodnom savezu i tako dalje, ali tada imate i formiranje novih njihovih politički markiranih organizacija koje su bile veoma antikomunističke i u stvari protiv Jugoslavije pod novim režimom. Ali vremena se menjaju u Americi. Imate za vreme rata podrška, naročito Office of War Information, koji je bio zadužen za iseljenike, podrška slobodnoj reči, na primer, komunistima, za vreme rata. Onda se menja stvar, hladan rat počinje, sve to druga sad priča i imamo u Americi jak makartizam, koji je bio strašan. I posle rata ove levičarske organizacije, glasile i tako dalje, ne odmah, ali već negde 50. 51. druge, polako se gase jer ne mogu da prežive makartizam.
recimo Slobodna reč je objavljivana još, ali 48. su se urednici, ne ovi koji sam spominjala, oni su se vratili u Jugoslaviju, ali drugi koji su vodili Slobodnu reč, oni su se izjasnili 48. za IB. Tako da u američkim očima oni su bili vrlo prosovjetski, tako da su polako to ugasili. Onda imamo politizacija odnosa i iseljeništvo matica, ali to treba sagledati ne samo iz te naše, da kažem, perspektive srpsko-jugoslovenske, jer se to sve događa u okviru kao podtema bilateralnih odnosa između SAD i Jugoslavije. Jer treba da imate u vidu da je 48. Zapad imao motiva da podrži Jugoslaviju u svom udaljavanju od Sovjetskog saveza i Sovjetskog bloka. Onda imamo još to samo spominjem, ne mogu to da ulazim, to se kasnije događa, to je odnos eparhije američko-kanadske koja nije stradala u ratu, za razliku od Srpske pravoslavne crkve u ratu u Jugoslaviji koja je veoma stradala i sveštenici, i pastva, i imovina. A ona nije, to je bila najjača eparhija posle rata, jer nije stradala, a nalazila se u bogatoj Americi gde je bilo puno pastve, puno iseljenika. I onda tu imamo isto jedan razvoj ka jednom ekstremnom antikomunizmu koji je doveo u krajnjoj liniji do raskola, ali to su već 60. godine, raskol koji je bio vrlo negativan sa posledicama, i koji je zalečen tek u vreme patrijarha Pavla. I sad zaključak, šta bi zaključila iz svega ovog, to je prvo da je boravak u zemlji prijema već pred Drugi svetski rat više se ne shvata kao privremeni, kao ranije, nego kao stalni. I onda iz toga proističe više stvari. To je osnivanje porodice, primanja državljanstva američkog, integracija u američko društvo. Pod dva, menja se odnos prema zemlji prijema, jer ona postaje nova domovina prema kojoj su novi građani Amerike lojalni. I oni jesu bili lojalni. Onda imamo i dalje se aktivno prate događanja u Jugoslaviji, ali posle Drugog svetskog rata, pošto je sve toliko politizovano, ta veza između iseljenika i matice je, nivo toga je spušten zbog politizacije. Onda, naravno, spomenula sam, to je taj srpsko-američki dvojni identitet i tu je interesantno, ne mogu da ulazim u to, koji elementi su srpski, a koji su američki. Ali imate, na primer, Karla Maldena, koji se preziva pravo prezime, mislim, Mladenović ili Sekulović, Mladen Sekulović je. Mnogi su menjali imena da bi ona zvučala prijemčivije za američko društvo, ali je njegov otac, recimo, bio jedan od osnivača crkve u Čikagu i bio je predsednik hora. I njegov otac je uvek govorio, samo dobar Srbin može biti dobar Amerikanac. Mora se biti i jedno i drugo. I naravno tu je i dalji napor, i danas je on tu, da se održi srpski element identiteta pod pritiskom američkom. Naravno, rezultati su variabilni. I ističem važnu ulogu crkve i svetosavlja, nacionalne pravoslavne crkve i srpske kulturne tradicije. I naravno sve to se odvija u jednom okviru politike i međunarodnih odnosa koje mnoge stvari određuju na nekom višem nivou i to se samo vidi kako se sprovodi na nižem nivou, ali to je vrlo važan faktor. Tako da, evo, tu ću ja da završim. I sad, jel imamo vremena za pitanja? Dobro, imat ćemo vremena za pitanja, samo bih htela da vam pokažem. Ovo su dve moje knjige na ove teme o kojima sam ja govorila ovde. Ukoliko neko želi da ih nabavi, može, ali pošto se ne prodaju u knjižarama, jedino se prodaju preko BookBridge-a, znači možete da ih zovete telefonom i da poručite.
Obe su knjige u izdanju Instituta za književnost i umetnost, da ja radim. Hoću da zahvalim ekipi Serbike Amerikane i Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu koji je snimio prva dva predavanja, možete ih pogledati ko želi na ovim sajtovima, bit će i ovo treće, tako da njima zahvaljujem. Naravno, moram da zahvalim našem domaćinu Olgi Stefanović i sjajnom Kolarčevom Narodnom univerzitetu, odnosno zadužbini Ilije Kolarca. Bilo bi lepo da imamo više takvih zadužbina. I sada možemo, vi izvolite pitanja, ako ima, vrlo rado ću odgovoriti na njih. Izvolite. Treba da ustane? Ne, treba glavno da vas čujemo. Prvo pitanje. Zašto zaborav? Posle 100 godina držimo ovakav predavanje. Drugo pitanje. Vezano za ono vaše drugo predavanje. Franz Behn, Adolf Hitler i Josip Broz, koji su bili u 42. diviziji na Kolubari i još nekim mestima. I posle toga Franz Behn dolazi za Balkan namesnik gde je ubijano 100 Srba za jednog Nemca, 50 za ranjenog. To su moja pitanja, ali zašto zaborav posle 100 godina? Mi nismo o ovome smeli da pričamo uopšte, ni u školama, ni na fakultetima, ni bilo gde. Jedan profesorka na pravnom fakultetu je rekla, otvoreno i iskreno, da sam ja smela da predajem o Jasenovcu, oni bi me odmah penzionisali. Sve nam je rečeno. Pa, vaša pitanja malo, prvo pitanje možda ne, ali malo izlaze, drugo pitanje van okvira, ja moram ipak da se držim teme moje, jer onda smo u moru bez obala, ako se ne držimo. Ali zašto zaborav? Pa vrlo je jasno, to je, imate sada u novije vreme studije takozvane kolektivne memorije. A to je kako se sećamo kolektivno i kako je sećanje regulisano, određeno, kontrolisano od strane vlasti. Ovo važi za sve države, negde je to jače, negde je slabije. Ali svaka vlast, da tako kažem, pravi selekciju čega će se sećati javno. Kad kažem javno, to su spomenici, muzeji, šta vi vidite, recimo, evo vam jedan primer, kad sam bila u Banja Luci pre nekoliko godina, otišla sam naravno u muzej, Narodni muzej, i sad, to ima svega i svačega, ali govorimo o onom delu koji se tiče Drugog svetskog rata. Banja Luka je pola sata od Jasenovca. Postavku su oni zadržali, koja je bila tu 30 godina. Sad imaju i novu postavku i namerno su staru zadržali da se vidi kontrast. Ta postavka iz Drugog svetskog rata ima puno fotografija, svega i svačega, istaknutih rukovodilaca i ovoga i onoga. Nema ni jedne fotografije Jasenovca. A Jasenovac se spominje samo na jednom mestu, to sam pažljivo pogledala, i to usput. Nema ništa o Jasenovcu, a Jasenovac je pola sata dalje koliko. Hoću da kažem da je to jedan sad ekstreman primer, mnogi primeri nisu tako ekstremni, o tome kako se bira šta će se potencirati, šta će se naglašavati, a šta će se malo u marginu polako. Sad imam još jedan primer, jer meni je to pitanje Jasenovca paradigmatično, da kažem. Dao mi je moj kolega Đorđe Lopičić prošle godine knjigu sećanja jednog našeg diplomate. I sad tu je bilo zanimljivih stvari, ali samo jednu stvar koju nisam to očekivala, jer je mene više interesovalo nešto o Latinskoj Americi, ali u tim sećanjima nije važno ni ko je. I reč je, kad je otvoren spomenik u Jasenovcu, onaj kameni cvet Bogdanovićev, onda je to trebalo da bude svečanost i išla je delegacija iz Srbije,
svi su dolazili pozvani. I kad je delegacija stigla, Stevo Krajačić je rekao njima: nećete se još 100 godina oporaviti od Jasenovca, a možda je trebalo i više. Sad, to vam je jedna sitnica, to sam našla u memoarima Đerićevim, ali to vam je isto indikator zašto je to tako bilo. Zašto se nije isticao Prvi svetski rat? Zato što je to bila srpska pobeda, ne jugoslovenska. Jeste bio cilj u Krfskoj deklaraciji sve da se oslobođenje i ujedinjenje, ali ko je lio krv? Srbi, uglavnom. Ne kažem da nije bilo i drugih, ali procentualno to je to. I to baš nije bilo zgodno da se ističe. A to je svuda u svetu, pa smo mi slavili Dan primirja, Prvi svetski rat. To je bio jedan dan koji je trebalo slaviti sve vreme, ali nije ni spominjan. Slavili smo Dan pobede, sad ne slavimo ni Dan pobede, do duše, iz Drugog svetskog rata. Tako da je to ta, a sad imate drugu memoriju, porodičnu, nezvaničnu, to je ono što vi znate iz vaše porodice, iz vaše kuće, od vaših komšija, od vaših prijatelja, to je ono nezvanično gde se održava pamćenje, ali ne može troje ljudi da se skupi pa da izgradi spomenik na Kalemegdanu. Nemoguće. To mora da se odobri na nekom višem nivou. To je kako se kontroliše javna kolektivna memorija. Ali to nije samo naš recept, toga ima i drugde. Izvolite, gospođo. Ekstremni komunisti u Americi, Drenovac i Maletić, kad su se vratili ovde, imali su jednu sasvim drugačiju sudbinu. Drenovac je postao disident, a Maletić je bio na Golom otoku. Ja znam za Maletića i Mirko Marković je bio na Golom otoku, ali on, pošto je bio vrlo obrazovan, on je kasnije ipak dobio posao na pravnom fakultetu, je radio. On je bio ekonomista po struci, inače. Maletić je objavio i svoje sećanja, ali obojica su bili na Golom otoku. Za Drenovca ne znam tačno, ja znam da je on nastavio isto književnu karijeru i čitala sam ono što je objavljivao posle rata u Jugoslaviji, ali ne znam za njegovo disidentstvo. Guzina, izvolite. Izvolite. Moram reći da